I tu se onda javlja još jedna, nije poslednja, ali poslednja koju ću ovako pomenuti, zamena teza, od tih brojnih zamena teza i tih poluistina i gore od laži. Da laž se direktno lakše vidi, razotkrije. Znači, još jedna od poluistina kojima manipulišu i koje pominju ovi autori, odnosno ovi anonimni autori ovog predloga statuta. A oni kažu, pa moramo se decentralizovati, decentralizacija je potrebna, to je trend u Evropskoj uniji, to je zahtev Evropske unije. E sad, šta je tu zamena teza? Šta je tu pobrkani lončići? Greška je, i opasna greška, što se tu nešto što je poželjno i po mom mišljenju poželjno, neko može misliti drugačije, i pozitivno, brka sa nečim što niti je poželjno, niti je pozitivno, nego je opasno i destruktivno. Dakle, poželjna decentralizacija Srbije, verovatno poželjna i regionalizacija Srbije, naročito poželjna demetropolizacija Srbije, brka se zapravo sa cepanjem Srbije. Jer, gospodin Čanak ode u Niš, recimo, znam za Niš sigurno, a moguće je tako i neke druge delove Srbije, on dobija aplauze, ozbiljne, drage aplauze, zato što lepo govori protiv Beograda. A govoriti protiv Beograda je lako i nije neopravdano, s obzirom da Srbiji jeste na delu jedna, i to manje više osjećamo svi, ili osjećate svi koji niste iz Beograda ili iz ovog famoznog kruga dvojke. Jedna opasna centralizacija i metropolizacija gde sve što je izvan tog bermudskog trougla ili bermudskog kruga je nevažno, nezanimljivo, niti interesuje medije, niti interesuje političare. Dakle, drugo, bez obzira što svi osjećaju krizu, ipak centar Beograda, pa je centar Novog Sada, i možda tu bi spisak se završio, ne znam kako, možda Niša, manje osjeća tu krizu nego drugi delovi Srbije. Ja sam rodio iz Sombora, udat u Novom Sadu. Kaže, ali je s trajnom privremenom radu u Beogradu. Namjerno nisam zvanično Beogradin, namjerno nisam ličnu kartu preveo u Beogradu. Znači, veći deo života zapravo krstarim tom takozvanom Vojvodinom ili putevima i vidim kako ljudi žive. Za ovih 20 godina kako sam otišao, ja govorim o Somboru, pretpostavljam bi se u Šapcu nešto slično moglo reći. Tuga je u šta se taj lep, veliki, stari grad, ne Palanka, nego stari grad, otprilike kao Šabac i po veličini i po tradiciji i po istoriji, u šta se pretvorio. U graničnu kravu, u gradu iz kojeg odlazi mladost, u gradu u kome se fabrike kao neki spomenici, kao neki avetinski spomenici stoje, odnosno zvrje prazne. I mnogo je takvih gradova i mesta po Srbiji. Ako je takav Sombor, ako je takav sličan Šabac, možete misliti kako je po nekim drugim sredinama, uz po neke sumnjive izuzetke. Dakle, kada u takvoj sredini ljudima kažete sve ode za Beograd, oni ne brinu o nama, potrebna je decentralizacija, pa ćemo svi odlučujemo i raspolažemo parama koje zarađujemo, to zvuči privlačno. Beograd zaista jeste ili preti da postane neka vrsta hidrocefala, znate, ono hidrocefala, biće s organom glavom i malim udovima nesposobno za život. Beograd ponekad zaista liče neku vrstu crne rupe. Ja to mogu da svedočiti jer živim u njemu i volim ga na svoj način. Ali, neće vam ovaj statut pomoći da to izbjegne. Treba Srbiju pametno decentralizovati. Treba dati veću vlast ovlašćenja i prava lokalnim samoupravama. Ne treba bežati od pametne regionalizacije po modelu koji je Slobodan nagovestio. Ali ne sa jednom ogromnom pokrajinom Vojvodinom u jednoj maloj Srbijici, koja onda nužno vodi konfederalizaciji, odnosno federalizaciji, pa konfederalizaciji, pa svaka vaška oblast. Naprotiv, treba Srbiju decentralizovati, verovatno regionalizovati, ali po drugačijim šalovima. Da li će to biti Srem, Banat, Bačka, ne znam, Mačva, Podrinje, ovako ili onako, ja u to ne ulazim, treba o tome razgovarati. Ali znači, zamena teza o kojoj sam govorio, prevara o kojoj sam govorio, jeste to da jedan realan problem, Srbija jeste jedna loše upravljena država, država koja se loše upravlja i u kojoj se teško živi. Dakle, jedan realan problem se pokušava, ne pokušava, nego se kobajagi rešava tako što ćete reći, pa dobro, to će svi ti problemi nestati ako Vojvodina postane država u državi. Neće. Neće ni građani u Vojvodini bolje živeti, iako je Vojvodina relativno i tako se smatra, tu ima mnogo preterivanja. Verujte mi, kao tu živi se bolje na drugim delovima Srbije. Vrlo slabo bolje. Izuzmemo li Novi Sad, kažem tu okolinu, do nekada malo Zrenjanin, vrlo se teško živi. Nema velike razlike, ja sam prošao dosta tih gradova po Srbije, nema tih velikih razlike kada je reč o standardu, o siromaštvu, o problemi.